Dobrotoljublje za svaki dan. Nikakve koristi od molitve pravednika nema onaj ko se sam nimalo ne trudi. 28. april i 11. maj. Sveti apostoli Jason i Sosipater. Rečeno je, mnogo je moćna usrdna molitva pravednika Jakovljeva 5.16. Ona biva dvostruko potpomagana. Prvo, ona je potpomognuta kada je molitvenik sam pravedan i kada vršeći dela po zapovestima uznosi molitvu Bogu, koja se ne sastoji samo od reči i ne prinosi samo praznim zvukom. I nije prazna i bez čvrste osnove, već je dejstvena i živa, oživljavana vršenjem dela po zapovestima. Jer sila i valjanost molitve zavise od ispunjavanja zapovesti kroz stvorenje vrlina, zbog čega pravednik ima silnu i mnogomoćnu molitvu potpomognutu zapovestima. Drugo, molitva pravednika biva potpomognuta kada onaj koji, ištući molitve od pravednika, sam čini dela molitve, obećavajući da će se ispraviti i istinski ispravljajući svoj pređašnji život, i takvim svojim dobrim delanjem molitvu pravednika čini silnom i mnogomoćnom. Nikakve koristi od molitve pravednika nema onaj ko se ni više naslađuje grešnim delima nego li vrlinama. Prepodobni Maksim ispovednik.